fatalofa lava lo to ona nei ya awase ta to fason ni nei ta yao fatalofa tu pa i maulunga ta to fatu no pele Samoa ya so fatu faitolanga mi se lava ya so me fa fenga ma fatua pa i kalisies fatalofa tu foi si ma to kalisia e uski shana pa kula ya yon tulanga to fimalor so fo nuia alfa mai sa mo fa nunga lei pa ye maulunga tupu mai ya tapa au ma ainga ya so nga fa le polo to finga pel tua ma tausi sawao au fampai malo si le nu ina tu pulang tolvo ya silina fatalo fa nei taale so fa tonu lo contenta malana kulenga ya ono le foi la no ya waktu ini mai mo westa to ma tanga ya le tua malor folak malota wata ile au fatu tua ya malor la vale on sa ifita le ala man fita ngamenga manatolo fa penana maulunga le ro fomlanga le tua ya wafta ile tua nei la ya mai lo fin ngalo ta noa la foi se ya umelenganga de tua mo tato pena ilo tato sa folau le to sang a mes for nei ve yaso ya angal le me de tua lo fa fonga e nei taiao uma mai ha so seria e lo ne sube ala ile la pena no wora awa ete fa atari anu ese mai de ya o le lano ma tua lo sofi awa te fa atala awa o le tama ia tu se mau na a o na ma tua e mauti no lava ele to te ai already so for the world fights around like this is it's no for my no what's up for yourself so my sipa the best thing me ya hasta mo devi inga sa ta tu fa longo il fono man val au le fa pese ya fa malo si mesia tu pulang telvo ta to tam mo e fantasi ya e tau le taua mo le malo le tua te ta to se talo ya to man le ta ya ma to fa stai wa e ang de nei no fa so mai lo lofa la tele o fo fango ino ma to bola ma to mo fo nei ta fo ia la fio fa stai lo fa man mai tai la pui ngam la tu singa o man via ta po inga so ma to no sa mo wo ma inga ia la fio le tua ma to va au nei ta ia lo fa mang longa ia ma to te to tas Vani o mato fa le tonu tato va fa mangalo mato to ngiola ta pena ina Yesu Kristo o mato fa tansia le tumo ato to le nganga na so mai la foi se au mato ta no fa malo sia ia nei vai ngole so ia sa no mai lau fio fa men ia tele mai lau fio ia o fio ngal nei ta ia ono Yesu. Amen. Ya. Tato tu se fai tau na o dunga le. Tu se o masani ai lo fa fonga ya ai. O fe au na wa to e mai mo tato fo le yaso. O le au de fe tau ina dus. Sa alu ane ve yaso mata na ve yaso to na talonga feleti en la rolangi le sa fai o le pofela tu no o le sa fai ai le competition le o malot tele tu langa tau tamo enga no to ama o fale lo to mal ai ile no tau tio le level le o ia ile le sawa tangata tamo mo e mai ona o mafa fawa le matilu talo fai am ia foi la to
E le whaingo fie ta pena o tangata e alu i tawhtulinga nei. Wana whili mai ni tangata e sawa replacinga ia lona atunu. Ma nia ia lo mata tele ia mea na o wao ina mai ai. Langona fia pe a mua. Whanoa noa pe a le maua situlanga. A mise a le coach po tangata le ntolengia le a. A mise foi le au supporters tangata e whono. En ko se umana na o mata o ka se mana ia sol. Toi manatu a yala ia no mafau teni a wa onga. Ya. Sa o tomo e le au taalo a leo moenga Full College. Au matu whea onga tama leo lola ni koko. Ia masto ina sale moe ngoa ia mila ngua. Matu whea onga na sa o na file la hau le tawhtulinga o le vadu se lau mita. Ia ma le fase lau, ia pe o talonga na e lua na maua isi. Ia sa e le whaingo fie o ka se polonga e moe tasi le au tamu moe. Ia ona ko lengi rima vea, ko lengi pe atu ua le a onga tamu moe o mai ngai sare moa o ngai kufudele ko e o mai ola o wa o tuodi. O ka se polonga ma se tape nanga a tiwa a no pain no gain ia na ambulon mato au il paka ia sa tele mua ana mo wala tu to ia sa ia ta mai pine na sa fa nga tu fa mo au ka ia ole ta ole aulo si diva ia ma pa me ia ta ura ta mala titina le pa me sa ia pele mua pele lua ana tolu ai se la lo fie na o fa ura ude e ta mai pine na ele va se lau mitale sa mato na mo wa se tu la o tilo le taftulinga la lang na vayas o toi mana tu ai le tau tinga ma le experience na mo mai me taftulinga ono toi mafo faula e soli e sa la ngona I lota ina wata o le tini o ka so fia ai te lo me na laina fa marsia na o tini teni tu ono tangata na I o tafa tamitia onga fo no maya ale mato wa onga lo mwenga so le ta o melota ingo fo mo me kenge ke le onga po mai ia wati le tingala ta o ti le sela ai fa ma lo si lang le tangata le po me mo vala au ia le na au ti ai na o mo wala pin o ko so fia te lo tangata sa silin fia mat fa ya da malo lang koko sa tangata na ta na sa ia training o ma do me tau tamo enga me taftulinga pe wo o sa tala ile tulanga le anga o ina mala mato matanga na yas na toi fa emo mai ele nga le tual fe aude o te fia tala noa I nei tai au mo ta o samo o le tau fetulinga fa le nganga le tua ta tia ia tau fetulinga fa le onga fa le atunu mana ia ai siona la ia ngata la lo nei ai tau fetulinga le fia tala noa mai ele tua nei tai o lo tato tau fetuli ai le Fatu tu ia atono ai toi fa malo se foi la to moe o le e pelulon tau po e sulurua ia fai mua man fai puelua o te fia fai to vina pelulon tau po sulurua ia o masan ia fa fonga ai se fe au e toi fa manatu mai mo tato ai fa malia tu al tato au mai mo o no e se mato e kalesia India e Calcutta India o lo mai mo me te lo fa so ma ia o lato mana o pe fenta o fa pa la nie tu to fa mal mala ia o le ala
whamaria tuai tau pai linko atule. Ia uiana le atoa le ngangana. Ai ono te whamoe mona i o tātou uso ke visiano i Calcutta, India. O lo mai mōma fie whanongo longo mai fie au le fulfula nei. Ia, le lea le ngā ia nei ngana ia lue whai el tam ta upu. E peru tam su lua, al whai poe tasi ma lua, wha pe neilon whai tawina. O le nei o i tātou foi, o lo ua vangavangai e le wha potonga o e mata mai e wha peo na tō tele. I nā tātou tu ese ia me ma mafa uma, a toa maleang sala e wha lave ngō fia ai tātou. Ia tātou tau whetuli male ono sai. I le ana tāno e o tātou luma. Ma ia wawa ai atu ia Yesu, o le na te taitaina, ma le na te wha atoa toa ina le wha tua. O le na ono sai le sa tauru. Whatau waa ia te ia le ma. Ona ole oli sa tu i ona luma. Ua nofo foi o ia le tu tamatau o le nofo ali i o le tua. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Pamanuia tele mai le tua ele whetowina o lana fiong pa ia ma tu maua te pea ia te ia lona lava vi inga nei se ia o le whawawau lava o le matua le ta whasoa nei taia o le tau whitulinga whalenganga spiritual race of God a se manatu au tu e o le whasoa ta moe se ia e o i le tini pe ta moe ia se ia e manu malo ma uma lau ta whitulinga e poinga whapunga pena run to win and finish the race. Run to win and finish the race. Peo se manatu au tu nai lu i ai ma tato mawhawhaunga nei tai ao. Ole e whaa ia ni me tā wau vai ai fo i pui e lua. Ola o mori mei se whi au mō tātou. Ole mea wa tupu le tau whitulinga tangata whātua i e Peru. Ua whawai le tau whitulinga. Sa tamo mo le tau whitulinga e a ke riso Yesu ma le tala le lei. Awa tau whituli nei tangata nei. Tangata e Peru. Ona whawai le onga ua iei toa. Ua iei mea ua poroka le latu tamo moe. Ona o meo sa wanga persecution. I teimia le malo Roma. Nā rātou tau mawhai e tapele tantonunga kevsiano. O i rātou la ia, nā rātou whaavai, vai ale whātua tua nei tangata nei sa tamo mo e wharenganga. A toa ai ma tantonunga whaayutaia. Ua whai mai rātou, ma nei a lava le toi fo i tausi le tūla fono. Ta loa and circumcision. O mea nā, mea mai sa olai, a le ua li liu i tawhitulinga e ke viso, a ua whaavai ai la tau ona o sa wanga le malo Roma, nei tangata ia, ke visiano whātua i e pen. O toa na, o whaina tāna na laina, na toi give up le ta moe nei tangata nei, ia Yesu ke viso ma le tala le le mon. Ona o sawa ina i la tau, fasiotia la tau, ai ngata na ua manao ina ia toi fo e tausi la tau tantonunga tu la fono mal peritome me la tau o tu la fono mal peritome
ia e tatau ona toi fo'i tosi maola ia pe o le mafuanga la nen toi tusi tala lea sta e peru mo le auta mo e peru ona wa iai le mea o tupu o whawaiwai o tausol muli ua a mata ona tiai le whamoe o le taufutulinga Fasili le taia. How is your race? How is your spiritual race? Wa mai lau taufutulinga wa mai lau tamo enga whanenganga leo Fatu tua pe tau tala noa mo tau punei mal whamalosi mo le au Fatu tua o e ua tau fetuli mo le malo le tua o ha mai o ye se meo tau whawaiwai e se meo o tau pona ia e lau to moe e se meo wa ti ngā e lau fina ngalo usawa ina oe ni tala ma ni whampunga e winga e lau tau futuli ma lau to moe a keris a o te pone e la whamalosi mele tua mo oe ma au le nei taia pe lava na whamalosi tu stala e pelu mo tangata Fatu tua e pelu ina ia whamalosi malo ale to moe malo ale un sai malo le tau ata e le fai mo fie le tau futulinga lea a le tinga ina e le ma fai ona tau le manu malo po fea lava le mene te ta moe mai ai Amerika Australia Samoa so se tu le lalo lang a e ta moe lalo le fua o whaola tanga Yesu Keriso tatou te le tamo moe lalo ni lotu tatou te tamo moe lalo le fua o le tatou li I whaola Yesu Keriso ma lo te moe ai a whai o tau whawaiwai pei o le kalesia ma le tamo moe ngā ale au Fatu tui e peru lea o le a whamalosi mai le atua mo tāua e whāni focus o e fia tala noa iai me ta umpu e lua ina o tu la il melena on fa mele tu stala pelu hey believers focus your eyes away from every weight and sin tau la e se la wa ai mai me mafa uma male ang sala fe mo mo pe le matanga na ina o tau fa vai le tau futulinga le Fatu tu en pen ona watu leo le tala fa malos ava esela wa ai mai le ang sala ma mea ma mafa le ang ai fa la me lave ngo fie ai la wa ai lay aside or fix your spiritual eyes away from every weight and sin which doth so easily beset us. Mana ia tala ri justang hei leo Fatu tua o tau whawaiwai e pelu ela tau whawaiwai ono wau tau tilo I mea mafa wa vea sa wanga matalitonunga tuai whaiutaia per tome matula fono wau tau whawaiwai ai pe mai leo justala ava ese leo tau wa ai ma mena ai tau lai leo tau wa ai Iluma ava ese mea na tau te popole ai ava ese mea na e whalame lave tu ese ma tau lai ese la wa ai mai mea mafa ya ele o mea mafa fo yesi si mea mafa o whawhita uli ole soifuanga ua whaamese ale fia fefe tua fefe fea tangateia ono sa wanga le malo roma le anana whamei auto titilo le sa wanga na auto titilo fa fefe mai ma mafa yo to loto ma ko la foa e lo le Yesu Keriso na sa to tau mo e fantasia ma leisi mea ava e se auto mata ma le ansal le anga fa la me la ve e lo to mo o le tala no anga tu stala ngai le auto mo e pelu po le Fatu tu e pelu ai te no o le fo na mo ta ua
leo Fatu tua Yesu Keriso po fela vale na te tamoia te le loa po wa mata na tau whawai vai te le loa po le a se to ale na to ai lo tamoia po ia se so fa fefe ane ai fa mai tau la ia se la vai mata na noa ma se fai fe au mai India se tamato e kalisia India sa sia mai le toftulinga le Fatu tua i Calcutta India a esen mana ia lo fanongo ua sawaina le lato area i tantonunga ma tangata mai le Hindu toma fai atake le kalkongunga ke shak ai sa ia tama fai tala noa awal va ai le na va ai ke visu mana ia le faso sa auto faso foi le si ia il fai au leo so mato e kalisi dia fa malosi o to te va ai sa wanga ma mena ai o to va ai ile na vala wina o to mali liwina o to man tu fe yo nei tangata mane ni kalisi Christian tangata sa ola le Hindu o tamo faina tangata Hindu nei e to e fa fo ila to ina ia to yola ele tali tonunga ale Hindu e le fengo fie de la to toftulinga al temire wa amata ona fetaui ma fainga ta le fa ftaile tua sa o watangia mai le fa malos sa o to fa malos fix your eyes away wa ese to mata ma fa fita ulina a ia taula i pe ala to wa be fa pena foi tanto e tem me e te le me fa la e tem me e a foi e me ma fa te ala tu le li ala foi fai mai nisi mea ono pona ia ilo fia leo to mo il tamo enga falenga ma le tala la apostolo mo e pelu ai mo o e fol ni tayo fix or focus your eyes away kilo o kilo ye ama esse mata ma mena ai taula i la wa ai ke sia no male ata mo enga o felet tamo e vai wa makan kau kaya o Pamalo se le upole tua va essere wa ai mena ua le ave mena me mafa o vai inga o to fonga fa so so fai me fa la lo tomo ma no al tomo ono sa i toftulinga ai me se la le mena lo na lua ia fa mafa va essere ang sala ta to o fili li toftulinga peno fantu a fili le toftulinga fale lalo langine e le sono filia tangata e fili le tangata e malos e fili le tangata e sausawa e fili le tangata e fit e fili le tangata e loa e na te avea le ngoa lo na atunu tangata la na ave le toftulinga ai ale tua fa fena fili le autamomo e le tua e le fili ele malo certino ele fili le to mai a fili le to mo ele tua e fili tangata o salmo le loto tangata o fa maulalo matalia Yesu fa no fa ono tangata na e mana o mia le toftulinga no winga ele to mana o mia le tamo e maleanga sala le anga le toftulinga ta to kirsian o le toftulinga fa le nganga tato tele tamomo ele race falenganga le tua ai kako ma kako langa kuai selu i mo fatu o tele famasino atu ai se famanatu mo fatu ele ngana tamo ele la lava kilo le sala ngai o la mai ya tamo ava esse o mata male ang sala ele ia se tanto e ato ma le masa ai ma fai no tanto ato masa pe a tanto ava esse o tanto mata ma le ansa ai tanto taula ile tanto va ai kelis amo ia oi pe a fai wo fili oi le autamo mo e le tua e tere le atangata e fia tamo mo
ai ia tangata e fili le tua e tamomo. Pea le upolitus e tele e vala au bio ai toi titi ia tangata e filia. A whaila ua fili oe le au tamomo e whare nganga le tua. Amu ia oe ai condition e le whapea sos tangata lava e fita mo e tamo. E iai condition po ai a inga o le au tamo e le tua. O le salamo le loto. Fa maulalo lo loto. Ma fa ngalo talo ya Yesu fa ngalo awan sal. Repent from your sinful life. La na le ala fe me yai le tu stala mo le auta po e ma le auta mo e per se o ko kilo o ko nga o uma na fili auta mo o to fa vai o ko ke a manga ia me ma mafa sa wanga me mena ma a o to te to tilo le sala le nga fa na ve lave ngo fi ai lo to mo o le fe a mo le fa tu e pelu mo le auta mo e pelu sa moa o le fe a fo na mo fatu o le fe a fo na mo ta o le anga e le wi ngai le tua. Do tata mo e mo o lona malo ma le fu'a al malo le tua. Ai tato to tilo le sala. E fa la lave ai. Te lo e le nei o le tu unga se lau ni ta tene na umata na mua mai lava luma le presia tu lua mai le Amerika la o altini a to tilo lo fa pe ia le presia po o tai lata mai ale tai mi ala na mua lo luma le vai o le Amerika ono wa to tilo lava yo na utafa ala sa mua se manu ana tau lai pena na vai luma e mua asta mai te mi ana tilo e fa pe mua lo ma le vai le Amerika pe fa pe na le tau futulinga le tala no mai ai le fe au le tu fa le nganga o tato tamo mo ke riso ma le fu al ma lo le tu ai one star to tilo e tato au tafa i mea na tato gola mai ai mea fa la velame ma le ansa e au na toi fa la velame ma toi tale au ai lo tini a fa me fa malos ma na tu au tu run to finish the race tamo e ia e mua ma uma lau tamo e talo fa inisio au fatu tua sa tato tamo mo e mai o toi tilo i tu i mema mafa ma ua toi va ai fo i le ansa ma ua le mfa ia i no fa au a wina le tau fituli le na encourage ai tu stala e pelu ta ngata fatu tua e pelu ua le tilo i au tafa le ansa pe fo i se fa manatu mo ele uso mo ele tu fine po felava le mena e te mo e mai ai. Fix your eyes towards Jesus. Fix your eyes away from every way and see. Ya. E de fai mo fie ka fukulinga na le tau tu te ola le narolangi yang sala. Yele na tulang sala ai o se fa malos. Se fangu ma se fa manatu. Mai le fionga le tua nei tai amo o ele wo o ele uso o ele tu fini to mo e fa le ngam va ai esse la va ai tau la esse la va ai mai yo au tafa i me fa la ele to mo ya ele ya se fa yo na ya ma o mai ale malo si tato te tamo mo ya o le na o tato li e Yesu Kristo il fai mo muala il vai ngalo na duo fai upuna fa mai le dala tu stal ava ese o mata mai au ta falang salam mem mafa but let us run with patience the race that is set before us fa mai
A ia o tau tamamoe pe tau whetuli ma le ono sai. Nuinga awa ese mai tātou mata iau tafu. But run with patience. Tamoe sa o ruma ma le ono sai. Le ala tanu o tātou ruma. E le whaingofie le tātou tawhitulinga. So se tawhitulinga lava e umana vai mo meo lanes. Lane 1, lane 2, lane 3, lane 4, lane 5, lane 6. E o ale valpes fu. E te tamo e ala oi lunga lau lane. Meo tawhitulinga fa le lalo langi nei. Ai a ta ua whai mai. Tamo e tawhetuli ma le on sai. I le ala tanu ua luma. E le whaingofie le tātou tawhitulinga. E le fai mai tātou tawhituli le awala tāpo le awala sima. O le awala tanu, pronuinga le ai o le ala tala noa le mea ta pena e ke viso. Le ala omo. Le ala ngā wā, le ala vanu. Ono le anga sala, ma le tuina nau le anga sa iai le tangata. A ua umana whaalau le leie ke viso e ala i lona maliu. E ala i lona maliu ua ia whaalau le leie le ala e ta mo e hai le tangata o whaatua tua i a ke viso. Rona wingo. O le tātou wala nā tātou te tāmo mo e ai. Le ala na tanu le toto ke viso. Ufitia o mai, mea le anga, ale tia bolo le anga salama, vai mea uma. Wa umana lei, wa umana set up le tātou te tau whetuli ai. Nuinga tātou te le tau whetuli whatasi. Mane lalo langi, wa umana set up le tātou ala tātou te tamo. Malala mele tuistala, a ia tātou tau whetuli male ono sai. Let us run with patience. Pena whai atu alanta whawai vai le tamoe. Peo nei tangata ia e penu. Wale lava le ono sai. O ai ala wā ono sai. Sa wanga al maro Roma. Tai whai me le roti utaia e toi tausitu la fono mal peritome. A ti a ile Jesu ke viso mal whaarota. Ia whapena fwoi tātou. Ia te me tau whawai vai e matau le lava le ono sai ile. Sa vali ma le tamo e le whaarotanga. Ono mea e tutupu. Al whamalosi, a whaiwa le lavala ono sai. A whaiwa e tau whawaiwai, ia, o le whamalosi le nā ale tuistala e pelu, po le upo le tua, a wa ese mai lau wa ahi, mai au tafa mal whalave lave lau ta moe. A ia e ta moe, tau whetuli ma le loto ono sai. Ono sai e whaingo fiani ta ua e se whainga tāna whāti. Le anga iai fi tā le tau whetulinga. Peno fai atu au mātou ko lingi mātou momoe whatasi, ko lingi mātou i korise le uwena, sole. Toi ale lava le onsa, e fai o le oke, e fai o le whapolonga, e le waweao, e discipline foi lau ai, whalonga kue, e tele i o mea whengitai, te misa, ta pena ai mo tau whutulinga, te lo e fa pe na fo i le tawhitulinga whanenga. E discipline me oma. E discipline no wola whanenga. Rona winga, ua iai le limitation. O mea sa tātou, sa o loto ai a tātou tele i. O mai to tono le tawhitulinga. E fa pe na fo i la le tawhitulinga whanenga. Ua limit me oma sa tātou iai. Ua tātou tamo moe. Lele lea, tamo e male ono sai. Ono sai ti ngā o tawhitulinga usoi. Pea le whamalosi mo le au tā moe peru o le whamalosi fwoi lea moe. Le uso le tua fine, le au aunanga, ia, mise fwoi uso nei o lo whengai ma ministry, so se ministry taitas. Ono sai, awai le whaingofie. Le uso mai e tapena, organize me oma, e adu le teime, e entime a mai e le ti apolo le whawai vai le la wā. Ia, me se foi tātou o lo tau serve le tua iso se me on sai. Mai run with patience. Ono sai tau tulinga the race that is set before us.
Wa umana se la pe ke vision me tato te tamomo e ai. O iai foi tu la fono tato te tamomo e ai. Lono winga, ono sai mea wa mai ke vision tato wola whapa ia ina. Ia tato ono sai. Ile tafutulinga whale nganga. Mali me tolu i mea nei nāli, e whaiupuana. Ma le tala to start. Remember, the heroes of faith observed and jeered on cloud of witness. O i tātou foi, o lo vanga vangaia e le whaapotopotonga, o e mata mai. Ma ne ia tala ne a. Me le tala tu stala vai o tau le wa matan tau vai e penu, se ono sai ta mo e mele ono sai. Awane ngalo ya tau lale yai le au tapuai. Le au fatu atua ua mali liu ma fai atu i le langi o lo mata mai. O lo pati mai, o lo popo, o lo tia mai. Mea lai, sen mana i peno fai atu. Lasona i talonga pena utu mo e ai. Wa la ngona lo vai ma lo sela. E na o whalongo roi leo o le aonga. Fo no ma tau mai lo ngoa. Come on, Fatu, come on. So le pei se toi Fatu puina lo tamalos. Ya mise fo i lat whai aonga. Ro tu ma fo no mai ra. O toi tau iai lo ma fo whau. I le tatou tau futulinga o lo whai nei. Le vai tusi tau. Whai wai tau vai. Ono sai tau futulinga. Au ne ngalo ia te oe tangata whatu o tua. Whanongo mali nei tai ao lo ta moe. Tau futulinga. E ai leo whatu o tua lai tapua i mai mo oe. Kangaka lei lalo nei lalo. Ia maua kangaka kapua. Ia maua kangaka lei. Tuitu ia mai alo patua. Lai amu mai lau ta moe. Au wane ngalo. E tangata tatu te leo vaya. Leo whatu o tua ua whai atu il manuia. Whai mai oro o lato tapua i mai. Oro lato pō mai. Tato te leo langona atu so lato leo. Ai oro tapua i no pō kamana. Wha losi mai. Famalosi ia e au i le tini. The heroes of faith observed and jeered. Mana ia tala le tu stan. Oro sila mai ma mata mai lau te moe. Ma lo lato tia ap mai fono mai famalosi. Ai aso lato fanono pe vai mai wato i fo i lau te moe tu. E le fia o lato loto pe ava. Ai mai wai fa vai. Wale lava la won sa i le tamu enga. Au leo fono. Fai loia te o ni tai au. Pe a fai te leo la ngona ina sisi. O pati ma fono i lau tamo i le mena te tamo i mai. Au a te popoli. E le au tapua e le popo mai le langi le. Tia mai mo oe, ono sai i le tauwhetulinga. E le anga e le whai ngofia lo tātou tamo mo e le ala tanu uma whai ke viso. Tātou te tamo mo e ai tamo e male ono sai. Mai ngana nai tolu. O loo i nai le matau le whai mua. E selma na ia le whamalosi. Toi whamanatu ia te oe. Ma le tātou whetulinga whalenganga. Ono sai i le tamuenga whalenganga. Waingalo na lua. Focus your eyes on Jesus. Focus your eyes away from weight and sin. But focus your eyes on Jesus. Taulai lo wa aya ke riso. Fai pue lua. Mai nga mua. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ina taulai ia le wa aya Yesu. O lena te tai ina.
ma fa a to ina ro tatou Fatu tua wa na ia le vai ngalona lua le fa manatu va ese tau la ia ke viso o ia le na ole na te fa a to ina tatou Fatu tua o ia na te tai ina lona winga e mo ke viso luma e tai le tatou tamo e ngai le Fatu tua ma o ia foi na te toi fa tini ina ma fa a to ina le tatou futulinga ua tele mea ua distract ai le tatou wa ai ma le tatou tafutuli nemi te o ta wawan tatou le tilo ia keriso a ua tatou tilo i mea e fa lave ai le tatou tamoi e mele o le a le mea e leina tatou tilo ia keriso o ai keriso le anga le tele o tangata e le talitonu ia keriso Yesu mais tangata Yesu wana o se tangata just a human being wana o se perfecta o Yesu ele se tua ele se alo le tua o le ala whaingata na toftulinga o na tele tangata ele tantoni a Yesu na mali tu stala e pelu i tangata e pelu whawai vai awa taula i lo tu wa a Yesu pa wana tangata e taita ina o tau le tini pauna tangata na te fa to ina lo to Fatu tua sa mo male tamo mo ya tatu tamo mo e amale on sa o telefo ya o onga tatu nunga o tatu fa longo le te ua o ese mai Yesu ke biso tatu fa longo o tatu nunisi ele ai se tianga ele se ai se ke biso ele e te le al mau tatununga ta telefa masino atu ai ono le upole tua lo fetala mai va ai o Yesu ke riso o ni ngalo o le alo le tua o le tua he is the son of God and he is God fully man e tu langa e sale tua ne pa wale le tua na maliu na toe soifua malo o tua uma o istal tonunga na maliu le toe tu Moses al le tua cristiano tangata cristiano o Yesu Cristo awani ava ese ina va ai pa wale le living God pa wale le tua na liutino tangata sei tapena al faoltanga ma ia to e fio le langi to e soi fu manu ma lo man il tunga ma le oti fio le langi le tua le na lo sauni e to e fio mai le o tartoni ai te lo tangata fa me le ai se Yesu e le to e sau se Yesu ule a oi lautan to nunga a se tu musu o tala le leima le upo le tua fa mai le tu stala tau la ina wa ai a Yesu Cristo o ia na te taita ina oi o ia na te fa ato ina lo tato Fatu tua ia o Yesu le na he is our God, he is our Lord o ia lo tato faola he is our Savior o ia lo tato Redeemer o ia lo tato puluvanga he is the Son of God ia le na he is our mediator tele yo no suafa the Alpha and Omega tele yo suafa o tonu i tautala no ai le ngolea o le tua o Yesu o le tua le anga le wa fa fonga samo ua tele talito nunga ese ya Yesu o ele tangata tamo el Fatu tua le nei taiao taula i le wa ai ya Yesu le na maliu i lunga le santaro le na mai lona soifua e to tongi ai o tanga sala o lona faa o le tanga o te fata oto e tanu ai le ma omo ma le sala falafa ma le vanu ma le maunga le ala le ansala ma le lalo langi ang sala ina ia mawhai o na tātou tamo mo e ai faa o le tanga wia nai winga ia Yesu lona winga se ase mea o ia Yesu e aon tātou taula ia ilwa taula ia. Focus our eyes on Jesus. Just as runner concentrate
on the finishing line. He is the perfecter and completion of our faith. He is the goal and objective of our faith. Wa atato. Pe a whai o tau whanurua ngia lo ma whaupo a Yesu. Lea, o Yesu o lea tua. O ia na to pena ina le tau ngiola. O a whio le langi sauni e toi a whio mai e a watu le kalesia. O mai ta moe. Pei o le ta moe, le tangata ta moe. E ta tau ona o i le lainga o le tini. So stangata ta moe ai tu unga whai nei. E ta tau ona whinau i o le tini. E le aise se ta moe ina ia. Ina ia ngata mele o ngatot. E le aise se ta moe tau ta whao e lunga le track. Everyone. E mana o mia le au le tini. Le anga a au le tini. Ua ia whawhia ina le ngata i ate ia, o lana whaia onga, o lana onga, o lono atunu, e fia uma. Ai ata ua leo whantua tua, e te tauna ta au le tini. Le anga lale whaatani mai ai ke riso. I le tini o le tātou taustulinga. Lai whaatani mai ai ke riso. Pēra no whai atu, so se taustulinga la mai whaatani mai no whai a onga polo kouchio. E whaatani mai e hako e, pia e mua atu e hako e, e watu le whamalo, e whaula oe, e watu le fua e whapulpulu ai oe, e whapena le whaatani la whaatani mai ai ke riso. I le tātou taustulinga whalenganga, i le mea le nai te au ona mga lue mai ai, ka moe, pia le manatu au tu, run to finish the race. Aua ke alu kia i le race. Aua te alu tia i le fua. O nei te tamo e ma le fua o Yesu Keriso. I lalo le fua Yesu Keriso. Na mai tātou leo whātua tua. Tātou tamo mo e. Runner, just as runner concentrate. Se tamo e ia e au le fua. E le tini. Tamo e le whaatani mai lau whaia onga. Lau coach le whaatani mai Yesu. Ke re kingi lano ngei. E te tingi le langi. E tingi e le taimi e tu whai a tātou pale a te loe a ai mua e laro nei tu whai lau pingi aulo, pingi siliva, pingi apa mea. Se ata whare naro tātou tawhitulinga whane ngā pe a whai tau lai pe lau ai a keris. E temi te oti ai, o na saule ke riso, o watu tātou si tianga, o moa na ave, mo moi a ke riso, o watu ana tātou ola, o e na tu mau tawhitulinga, o na tufa leo tātou pale o tawhitulinga. Si mai o na lima, un whale mai a manuia, o e sa e tamo e male ono sai, sa e whamanosi tawhitulinga ia, lo pale lea. Lalo ngei ku whai pingi aulo ma le langi e tufa pale. Pale lima, pale pula, pale le pala, pale o le ola, pale le amiotonu. Ma le pale o le iau, toi tau atu e lima pale, tufa ngā pale. Tamo e mawasau pale. O ke whai rongo fui kala kangaka. Au e tu whawai vai ke fiano. Run as quickly as you can. Run to finish the race. Therefore, your coach is waiting at the end of the finishing line and he will give you a reward. Mana yang tangata i ka mo e mele o sa. E kingi ya ai te wa a mai lo pale wa yo e ki mo e ka mo e ko fa vai ala o ke mi ono sai na mai le vai ngalo na lua le ta fa so ni ta ya fe po lua. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Tau la ina wa ai a ke viso le na te taita ina oe. Ma faa a toa ina no tatou Fatu tua.
Ua kele suinga ngai vai kai. Ua kele me whako singa ki Apollo. Ua kele me vali man ki Apollo. Ua a maka o ngā koe riri wai le au tamo mo e a kerisi. Wane ngalo ya tātou. Ua whainga tāma tele me wa tutupu nei. Aleanga le na tā ua le a fionga le tua. O loo a ngā ile la lo langi ina tupu tele le a mio le anga. Wa me wa tutupu. Be aware. A ia e sila fia ma ovilo. O mea wa umana whai loa e tutupu lawa. Lala lea pe a tutupu pea ma tamo whai mai nei mea uma. Awane avasea la wa aia Yesu. Fix your eyes. Or focus your eyes onto Jesus Christ. Pe whai mai lava tangata le isa Yesu. Pe whai mai tangata e le to e fia mai Yesu. Pe whai mai tangata e le o Yesu na maliwa le to e tu awa e re wha se ina ai oi. La ngā ori tia Apollo lo sau e ngā oi whasioti wha umatia o tātou wanganga. A misiana e tātou whanau. Parents, tala noa e lau whanau. O le vai kaimile nei le te konolosi wa iai. A wa wawe a ngā wanga i mawho whaona e tātou whanau. Tala noa, ta talo mo tātou whanau. Ina i tātou tau whetuli whatasi tau whetulinga. Ia tātou wau whatasi le tini. Se ale au ngai te au wai o le tamaa le tini. Ai le au atu le tina man whanau. Se ale au ngai au wai o le tina i le tini. Ai le au atu le tamaa man whanau. Se ale au ngai te lua au mai tamaa ma tina le tini. Ai le tini atu le lua whanau. Lona wingo. Te mea le loftu noa nei. Tātou wha soa. Tala noa, tau le keriso, tau le whaoletanga. Ina ia tātou tini uma ele tau whetulinga whanenganga. Mai rota moe. Mai lo le on sai. O le, vaenga lona, lon tonu e fia. Nei nān tau kuana. Focus your eyes on the cross. Le vaenga whaipuna e lua. Why? Who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame. O lena ono sai le sa tauro. Na whātau waai a te ia le mā. Ono oli na tui ona numa. Wai tātou lelea o whena ia Yesu. Ole sa tauro. O mei tātou tau lai waai sa tauro. O ina na tau alunga ai le tamo enga ke riso le lalo langi nei. He finished his race on the grass. Te lele o ngā le sa tauro. O le sa tauro le fatu o le whaola tanga. E ui o le sa tauro le la au le matanga. O le la au le whaluma ina. O le aikia le malo roma na rātou tā pena. E na whatino ai e tangata iuteia. Le whasalanga o le tātou li i whaola ke riso. E na li liu e ke riso le sa tauro na. E whai mala au o le lavea ina ma le whaola ina. Whamele e tau lai lau ai le sa tauro. O ani mea le leio i nunga le nā sa tauro. Le anga le fatu le nā o le whaola tanga. Pe ana le au ke riso i nunga le sa tauro. Ua le complete le ta whaola tanga. Le mea e ino le mea matanga le waaia le tangata. Au ina na whanau mai ai le mea sili mo e. Le tangata ta mo e o le atua. A whai tau whawai vai whamele tu sta la penu nei tai au. Se to e wa ai le sa tauro. O ani mea na whanau ma le nā sa tauro. Ole whaola tanga. Lua wa ai le tangata le sa i dunga le sa tauro. Le ono sai. Ona lima. Ona vai. Ona itu. Ona au. Whainu le mea ona, tangi atu lon tamale tali mai, sa ono sai. Se ana ono sai e ke viso i pupu ngā matinga, e le mo ia, mo oe le tangata ta mo e Fatu tua. Ina ia tau nu o le whaola tanga. Awa pe ana le lama lon sai e ke viso lungun sa tau. Laia te ia le mana ma le pule, anga whetalaia kua whioki umakakai. But he handled his pain
He humbled himself. E whātau nuu le toa sao le tui e te ia. Toi wa ai nunga sātau, a whewa le lawala o ngu sai ke ka mo e ai. Ai ala o ngu sai rea o au mei ke riso nunga sātau. O kase o ngu sai ngā kete. Le tino wa matua ma sofa sofa, wa ma nua nua. Wa ma sofa le tino ke riso. Ona au. Tangi mai se vai a whaino le vineka o ono. Le ono sai le na, ke fiano e le tusa, ti ngā tau fitulinga le whai nei, tau e munga matala ma a mua tangata, e le tusa ma ti ngā na ono sai e ke riso e lunga sa taulo, ina ia ola oe, ina ia ola o le tangata ang sao. Patient. Run with patient. A le ngā ui e ke riso le pesa. O anisi mea e whanau mai lunga sa taulo lea. Whanau mai ai le on sa il whamaoni le lofa. Ta ua mea tonuina. Le on sa i le whamaoni. Le roto mau lalo. Why the cross? Vedi ti stare a focus your eye on the cross. Why? Not the cross, but Jesus who died on the cross. The heart of salvation. Fatu le na whautanga. On the cross, it shows the reality of the great love. For God so loved the world, he gave his one and only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Oina, na whaatino ai, le arofa moni, the reality, the real love of God. Fatino no nalo, patient, ono saitinga, reveals other characteristics of Jesus, such as perseverance. Na kere ia mga ia kala kangaka. Na tele ia mana ia le amo le malo Roma. Na tele ia mana ia le sasa maleta. Po malfiamu ono sai. Faithfulness, patience, humble, love, forgiveness. O kas kai ngā. Lunga sa tauro. Na puaina mai ai lona fonga. Lo tama, whama ngalo, iai la tou, o la tou le loa le mea o la tou wha. Heart of forgiveness. Ea, e kali lea mio le anga mole ki ngā me le whai, i le whamanga. Ke reta si a winga i o le tua, ke riso sai nunga sa tauru. E mana o mia le pek apa i lo tatou o langa wharenga. Ina ia tatou mano rosi wharenga. Ina ia tatou tau whetuli ai me le ono sai. Ina ia tatou tau nua le tini. Le mea o lo whatari mai ai ke riso. He is the perfecter and the completion of our faith. Kisiano te mo e nei tai au, a ua te whawaiwai. Tau lai e se lawa ai mai mea mamafa ma le angsara, tau lai lawa ai a Jesu Keriso, o ia o le tua le alo le tua na sau, tau lai lawa ai le sa tauro. Sa tauro le whaluma ina, wa ane whai metus tala. Na ono sai le sa tauro na whaatau waa ia te ia le ma, o ai a le ma, le anga a alu tangata i sa tauro le wa ai a Roma ma tangata utei, o ka se makanga e ta tauna maa le tangata. A whai mai na whaatau waa ia te ia le ma, ai o sai pe nunga sa tauro, se i ola o e mana whanga, se i ola ta tau le au whaatau tua. A whai na whaatau waa ia ke viso le ma. E tatou tafutuli a e le whatua tuanga i a keriso. Tele ata la tangata te iau ma, te iau solomuni, te iau toi fo. O ai na whatau waa i le maa i a keriso. O au le tangata anga sala. Ina ia o wola ma whamangala. Maybe ma tatou umalau. Talo whai a keriso le atua le lang.
Le no whaia oi lo na Fatu sapai. A ua toi fili lava, se sao. Liu tino tangata, se ialu li sa taura matanga. Se sui le na. Whai ma whaola tanga le tangata Fatu atu. Le tangata ta moe le atua le nei taia. A whai wai ma mau ese, wai ta moe tia i whaola tanga. Toi foi sa tauru. Le anga i e Fatu leo ta whaola tanga. Toi foi sa tauru ke viso. Toi foi se rua whale lei. Se toi wha fauina lau rua mawhitanga. Se a te alu ese ai. Se a te sola ese ai ma le manuia na ta pena ke viso. Le lea foi wha malosi mo le au tamo moe. Se a ole whaole tanga ia tau tua nā ma oe lo wala wina. Toi foi sa tauru. O le Fatu o le whaola tanga na whanau mai ai no ta manuia e whamawala. Ma le mea muli. Focus your eyes on heaven. Le mea na whalo ta ue tonu whaipu ana e lua. Mai le tala tu stala. Uana, tau railo vai e isu, tau railo vai sa tauru. Le al mea le Yesu. Ua nofo fo yo ie le tu tau matau le nofo ali o le tua. And sat down at the right hand of the throne of God. Wa ai ile langi. Elo ia ke riso ila no nei. Olo fio ile langi. Mai olo fautua pe mo e langa dala le tu spai. Olo ile tu tama tau o le persona le tama. Olo fautua mo ila to ele faulaina. Olo tala noa i lon toma se tu mai se siama noa se i whaola ina simi mana whai. E se le te leo le lo whare umala na ngā luenga lae lava e whautua mo so tā manuia tau lai la wai le langi. Whio ia ke riso lo fio le langi. Mo le maule fio ngā le tua. Le mea lea le wo tele na fola e tangata le eisi se ele ese siti anga ya bule al tangata me ta tonwai ai o te tala noi mau le fionga le tua o ne fa se ina tato e yai le siti anga there is raptor poli caught up while they say raptor como ku spai para ngal me ta caught up el te mi sa we ke diso tu se te salonia e te le atus mo ke o ma kayo e tele mag ai na ona o fa pena atu o nei fa se ina tatou e to e fio mai ke riso le fa mai o lo le tuta matau o le tu le lang o lo sa uni e sa he's coming back soon e yai le taimi e to e fio mai ai ke riso sau se avatule au tamo mo e fatu tua to e fa bana tua tu ya o e le nei taia sau ke riso ele o tangata lotu umai ave. Ele o tangata umai ave. Manino ia la fionga le tua. La tau tato va ele lang. Le angor sau ke viso is already certain, but the time is uncertain. No man declare la fionga le tua. Ma isi o te watu. Ai le isi sina te iloa. Ele iloa sisi la so sau ele te li o tangata. No ingo. Ma ia fio ma yo ia o le lang. Pe a fio me vatu le kalisia. Na wata ua tu se di salonia. Le angim sili me le leo le pu e toi tu o e wati. Mo atu i la tau ona si tia leo e ola ya ke riso. Vai tato i planning a le tua. Tato te le loa le lumana. Le ala lea. Tato leo ta momo e. Ia ono sai. Mataala. Be alert and be watchful. Ia le aso ma le taimi. Ai le iloa tātou le aso. Sa weke riso e si tia le kalesia. O e na tamo moe ma le ono sai ma au i le tini. O low reward le na. O le manuia le na. E ave ta ua e manuia e whamawau. O na te whamanuia e le tausu maanga le tumai ma moe ma tuwha e lau pale.
a ua whengai le lalolangi le rei ma pua ngā i tausanga e fitu. Wa ai oe e le alu di si tianga. Ono wa se me te wa ai ai. Wa e toi wa ai le ang sala wa te whawai vai te tilu. Wa le focus ala wa ai a ke riso. Wa le focus ala wa ai sa tauru. Wa le focus ala wa ai i le langi. Le taimi a fio mai ai ke riso. Le anga le loa ma metala tu sta matai. O le taimi tātou te le mai natu ai. Ma tātou mata ala ai o le taimi nai sa wike riso. Aua ne i whālua whesasi lau whāfufo. Langa wa tele a wa onga le e se to e fio mai. Ia pule ale tangata. Ai le fio ngale nā le tua. Tātou sauni uni. Tātou tāpena pena. Tā moe ono sai te tawhtulinga. Te loa tawhtulinga lea whale nganga. E le whaise mua. Bo ai e mua. E le mapea e lewa ngai kon whalukanga. Pea ua au lena mua. O le race whare nganga le tua, e le whai le mua, e whai lo wo. A e tini loa, e tu tusa o matato. E la meni tala tusa, e tusa tau sanga e awhi ma le aso tas. I le tato salamo matato li liu. Pe fia kau sanga o le loa le rarolangi. A kasi le aso te li liu, e tu tusa o matato le si le whanga le tua. No ingo. Tato tamo mo e mawa, ma le mataala. Tato mana tu natu ia fionga le tua ua lata. E le tau mai se aso. Isi tangata lua whatantan pe o ke le koe ngā lue lua ua lakang so e le ai. E le whai mai whakankan ku uru ngā lue. Le ai o ngā lue. O sevele ngā lue. A ia mataala. E iai le aso. E whawhena mataala. E ala o tato o langa whapa ia ina. Ia tato wola mataui le tua. O le ala le aso pe fia le umi tatu whatani ai. A ia fia mai pekeriso. O tato wola whapa ia ina pea. O tato wola matatau. Ro tato tau whetuli pe ma le ono sai. Ina ia tato wau le tini. And sat down at the right hand of the throne of God. The course Jesus ran wasn't easy. E leving o fia le men tamo e mai e kerisi. But he knew on the other side of the finishing line, joy awaited him. Ke lole men ka mo e ke riso le tonu ma le aftau sanga. Le whai ngofie, a musia i ngosia tangata lona nu, po wheanu, se ia ona lato wha sa tauru, e le whai ngofie, le awalan ta mo e mai ke riso ta pena lo whaoro tanga. Ai ma, leia le anga na sila fie ke riso, tu hatu o popo ngāia, mai na ia wa ai lona vi inga man mamalu, o lo whatali mai le langi. Le na ono sa ia ke riso, e le sawaina ma pupunga. Le anga na ia i loa le vi inga ma le mamalu o lo whatali mai lon tama. Pea uma le maliu ma leoti. Ina ua uma, tonu ma le aftu sanga o la misiona ma liu to i tu. No uma aso fasfulu ma to e fione langi. O ina ua ia tau lima ina ai le mamalu ma le vi inga ma le mea na tilo iai na wa ai ke viso. Fa pena fa ia ke visano. Aua te wa ai ki ngā ma whai ngata. Wa ai le manuia me tale apostolo Paulo. E le tusa nei ki ngā. E lalo nei. Ma le manuia atali. Ma le whaula ia le manuia le whatani mai. Nona winga. O le tatu tofutulinga e whai ngata. Ai o se mea e wha malosi ai oi. Wa ai le manuia le whatani mai. E sau ke viso e watu oi. Pea e ta moe ma le ono sai mai au le tini le whatu tua. Na watu leo oe. E whapale oe tenu a ai whatasi. Tenu ono nofo whatasi. E te iai le tau sa maanga whatasi mai. E le manuia e whavavau tilo le na. Aua nei tato tilo e whawhewhe mai al fili. E ono whavaivai ai lau ta moe. Jesus is in heaven with his Father God. With all his glory. He finally completed his race in heaven with all his glory and honor. Wow! A whaila wa ole langi wa honor ma wa ifo ma tapua ia angel wa toi fo ilon ma malu manono pai. E iai le taimi e whape na e fo i oi. Lea ole tatou sauni ke viso e sau. Tala na la fionga le tua. Po le ala val telo tal tonunga ia ai se manatu ale na e watu mai le fionga le tua.
Jesus is ready to come back. He's ready to come back to take all his spiritual races, including you and me. Just only the chosen spiritual racer. Oe o salamo, fa maulalo le loto, matalia ke riso le loto. Fa mari mfaolo. Heaven is not for everyone. E ye conditional o walu le lang. A fieta mo el taftulinga le a falengang. Salamo. Ye o langang salang. Invite Yeshua family mafaul. He is ready to come back and take you. Why you ide a very young? Jesus is our living hope. We all hope to see him in time of rapture, and we will be with him forever. Heaven is our permanent place. Yeah. Ole foi famo mo na tatou. E lalo nei le stato tau nunga, ele stato nu moni. Ole langi le tatou nu moni. Tatou fatali mai ai lo tatou tua mo tatou. Tala tu spaia ya. Sui o tatou tino, le tino, pupula le tino e le pala, tino mamalu, ia ma tatou fatasima ia e le manu ia e whavavau, ia le au fatutua ma le ta mo e le taiao, ono sai, mai le me fa umai ta whamalosi, ia, the eyes of the saved must be focused on Jesus, on the cross, and heaven, in order to endure. O mataleo ta moele fatu tue tawan tau lai ia Yesu tau lai long sa tau lai le langi ina ia mawai ta tau le ono sai ki nga ingal kafkulinga wa ia Yesu ia a mese foi ono so manise la tono taftuli mo atu apostolo Paulo Petero Jacopo i lato umana oti whamaturu e na ono sa i level taftulinga leanga sa wa ai i lato i manuia wa umana whata oto mai ua i ai lato manuia. Hey my dear brothers, Jesus in the Lord, be strong and courageous to complete your race for the Lord. Hey, run to finish the race. Tuilunga se awo te whawai vai, awo ki whanangolongo i kala, awo te whanangolongo ti ngā ono sai. Wai lo pale te ko fao sis. Ma na ia le watu ai. Ai mo lo pale. Te wa sa se tanga tala ai sa ton fao tanga sola ma lo pale. Ona le ai de la manu sa tuli. Ma tala pole le kale ia lo na tali a Timoteo le nei ia ono sa i me ti ngai. Fa pe os tanga te tau le ia ke riso Yesu. Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. Le watu tua le uta mo e ke riso le nei ia o tou ono sai i mea ti ngā ai pen tal no polo lo na tali whane nganga ki mo keo o sai mea ki ngā ha pe nā fwoi oe le ke visiana whatu tua lo e ngā lue ngā luenga po le alava se ono sai pe no ono sai ke riso i lungon santau ai ono sa me to mo e pe fa au le tamo eno i me ti ngai fa pe o tangata tau le leia ke riso Yesu ave oi tatou tangata tau yeah. Remember, if you want to win and finish your race, you have to lay aside every weight. You have to cast off your sin. You have to run with patience. You have to look unto Jesus. You have to live a life of discipline. You have to run the race marked out for us. And you have to run the race with endurance. Yoi, tangata tamoe, a e fia au le tini, a e fia manu maa lor taftulinga whanenga. Mea nā lewa whata oto tu stala e pen. Awa ese le tātou wa ai mea ma mafa ma le ang sala.
Awa ese lo tātou tuina nau ta moe ma le ono sa. Wa ai ia ke viso whataitainga, ma le taitainga ma le whaatoina o tātou whaatotua. Ma ia tātou wola whapa ia ina. Living a life of discipline. Tamu whai discipline o tātou o langa o tātou o tangata tāmo moe whanengang. Run the race marked for us. Ta moe le tawtulinga ia maleala wa umana ta pena ke viso tātou te tamo moe ai. Ia mata moe male onsa. Ia o whiau la nei tai au, na whatu tua le au tamo moe le tua. O where wale tu nuru le te ta moe mai ai. Au nei ngaro ie le aso. Tātou te whilo ai whatasi ai luma o le tātou whaiaonga. Luma le tātou wari e suke riso. Pe a tini nestu. E sau al whaiaonga hako e mai malo. Well done, well done. Imagine e le aso tātou te whilo ai ma ke riso i manmia. E le teimi le haka i e ke riso. Well done, son. Well done for the great service. Well done. E le tala Yesu e masa. E on fai mai ato e leo au na le ie man whamau. Sa ta moe ma le onu sai. Sa ta moe ma le whiringa. Sa ta moe ma le ola usi tai i le valawina. Ulu whale mai a le fia fia ola ori. Wā. Alanga i e wadi skalari. Tangata ta moe a le au. Na e tala noa ai si e suma i si an whatau. Le tangata ta moe whawai vai le anga ma le whamau. Aru atu iei whafo. O te lei loa oe. I le mea o i ai le tau whaitangia we ma le lili wau o nifu. Tau no unga le nā. Tātou ono sa e le tau futulinga ma le tamo e. O ro whatali mai le matai. He opened his hand. He's ready to hug you. And give a reward for your hard race. Whamanuia te le tu e lau tamo e. Ono sa. Lo ai ngai famalo simai. Svina pel ni pese. Famalo simo e ona fai leo tātou se tatalo. Ono sa i taftulinga. Lo fatali mai ke viso mo. Oh, no sa itu mang
malosi te futulinga. Ono sai me tinga te futulinga. Vai a keris te malosi ai. Vai di sa tauro. Vai le langi. Wala talo no toe fio mai. Fa malosi. Leo se mea fale au ngalo tu tau tinga leli. Mana tu au tuol ta fasol nei tai au. Ta moe se ia au le tini. Run to finish the race. Ia i so uso tau whawai ta moe. Tango atu lo lima. Tango atu leo te talo whamalo si mai lo uso. Ua tātou te tusi li. Encourage each other and love each other. Pray for other people. Whakanuia tele le tua newe aso le tātou tawhturinga whanenganga. Whamarosi foi tai whainga nuenga. Mai se foi le ulenga nei ministry ia mauro tō wonsa. Mauro tō lo tele tātou te tawhturi ai. Ina ia tini le tātou tawhtulinga le manuia. Soifua mai manuia la tātou taloleli. Whaftai lo whamalo si mai. Ei tei me lape ai. Ei tei me whawai vai ai no mātou tamoe ono whaingatā o le angasala. O le telo toftofonga o le whini tau whalawe lawe mai. E whaftai wai toi whetalai a te au mai mātou le nei tai au. Tau lai pēr no mātou vai. Tau lai ese le vai ma mea le anga. Yang salah mame fala vila, tabla ya tia toelo sila mai fatali mai. Famanuia mai ara upu le tua, famnia ye na mau sa mano fa fonga, sili no fama lo sila mato tomo. Apa mai o tai tolu ina le mato taftulinga. Ina ia au mato le ti. Mato taro le fa tele lo fama natu lo fama lo si mai. Lo la swafa Yesu. Amen. Se fua manuia la fa fonga le tao. Alo fatele atu manuia le vayaso. Tato fe lo fe le aso fua. Ile lo fa malanga le tua fa stai le sunga le ni. Pule le ministry fa manuia le tua sunga fa venga. Reta. Mikaele Brett manipule. Yesu, amen. 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝